Gushingirira no kwicira marakuja. Marakuja zirahingwa ngo ziribwe ari imbuto cyangwa zikorwemo umutobe. Marakuja zifite isoko rihoraho. Umurima wa marakuja ukorewe neza ushobora kwinjiriza abahinzi amafaranga menshi mu gihe cy'umwaka. Kugira ngo ubone marakuja nyinshi zitarwaye, gushingirira no kwicira ni ingenzi nk'uko Mberinde abitubwira. Iby'ingenzi mu kwita kuri marakuja ni ukuzishingira no kuzicira. Bitabaye ibyo bizatanga umusaruro. Tebubala bulungi. Marakuja zirurira zigakura bisanzwe zibifashijwemo n'ibindi biti. Muri iyi video turigira hamwe uko bashingirira marakuja nuko bazicira mu buryo bwiza kugira ngo zitange umusaruro ushimishije. Gusa reka tubanze twigire hamwe uko marakuja zikura. Zigira umugozi munini ushibukaho imigozi ya kabiri ndetse n'iya gatatu. Marakuja zera imbuto nyinshi ku mashami ya kabiri. Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, amashami ya kabiri n'aya gatatu ntagomba gusobana n'ishami rinini nk'uko Joyce Ntaganda abisobanura. Obutabyo bwo butabusalira bulungi. Iyo uticiye marakuja ntizitanga umusaruro mwiza. Zirarwara kubera ko amababi atwikirana, ibyo ntibikihisha munsi yayo. Bwekweka nnyo mu bikola. Ni ngombwa gukora ibishoboka kugira ngo ibice byose by'igihingwa bigerweho n'urumuri ndetse n'umwuka uhagije winjira mu mashami yose. Ibice byose by'amashami bitabona urumuri rw'izuba ntibishobora kurabya. Marakuja ziciwe neza zizana imbuto ku mashami ya kabiri, zigaha umuhinzi umusaruro mwinshi kandi zikamwinjiriza amafaranga. Ubwo tumaze kumenya uko marakuja zikura nuko zera imbuto, reka turebere hamwe uko bazishingirira nuko bazicira. Shinga ibiti usiga intera ya metero 3 ku murongo umwe na metero 3 kugeza kuri 6 hagati y'imirongo bitewe n'uko ukoresha ubutaka. Zirika insinga ku mishingiriro kuri buri murongo ku burebure bwa metero 2 uvuye ku butaka. Umaze kubaka aho marakuja zizakurira, tera ingemwe ku ntera ya metero 6 hagati y'igihingwa n'ikindi kugira ngo byorohere ishami rinini gukura ryisanzuye. Shingirira marakuja zigize metero y'uburebure. Reka ishami rimwe gusa rirandarande ku mugozi uziritse ku mushingiriro, hanyuma ukata udushami twashibutse kugeza rigeze ku rutsinga ruri mu ntera ya metero 2 uvuye ku butaka. Igihe ishami rinini rigeze kuri rwa rutsinga, kata umutwe waryo kugira ngo amashami yo mu mpande ashibuke ahereye ku mutwe. Reka gusa amashami 2 manini akure mu byerekezo bitandukanye kuri rwa rutsinga. Muri buri cyerekezo, umugozi munini ushobora kurandaranda kugeza kuri metero 6. Amashami ya kabiri azashibuka ku mugozi munini hanyuma nayatanga imbuto. Kugira ngo tubone umusaruro mwiza wa marakuja, igihingwa kigomba kuba ciciye neza kugira ngo amashami ya kabiri yose azere imbuto. Kata amashami ya gatatu kugira ngo atisobekeranya n'amashami ya mbere n'aya kabiri. Kwicira marakuja bituma haza imbuto nshya ku mashami ya kabiri.
buri uko usaruye amashami ya kabiri atatu ashaje cyane yegereye ishami rinini avanwaho kugira ngo amashami mashya ashibuke. nkata amashami ashaje nyuma yo gusarura hagashibuka andi mashami mashya agatanga umusaruro mwiza. kaddemu okubala obulungi. Mu gihe cyo kwicira kuraho amashami yumye, amababi y'umuhondo n'arwaye. Reka twibukiranye ibyo twize. Gufata neza umurima wa marakuja bishobora kwinjiriza umuhinzi amafaranga menshi. Shingirira marakuja igihe zikiri ntoya. Reka ishami rimwe rinini ryonyine rifashijwe n'umugozi rirandarande rikurire ku mishingiriro. Kata udushami dushibutseho twose kugeza ishami rinini rigeze ku rutsinga muri metero 2 uvuye ku butaka. Igihe ishami rinini rigeze ku rutsinga, kata umutwe waryo kugira ngo bitume amashami abiri akura areba mu byerekezo bitandukanye ku rutsinga. Amashami ya kabiri yera imbuto nyinshi. Kugira ngo tubone umusaruro mwiza wa marakuja, amashami ya kabiri n'aya gatatu agomba gukatwa kugira ngo atabangamira umugozi munini. Mu gihe cyo kwicira, kuraho amashami ya gatatu, amashami yumye n'atakera, ndetse n'amababi yose yahindutse umuhondo n'arwaye. Nyuma yo gusarura, kata amashami ya kabiri yose ashaje kugira ngo hashibuke andi mashyashya. Ngaho fata neza umurima wawe wa marakuja, uzunguka amafaranga menshi.